Il-Prim Ministru Roberta Bela għażel li ma jikkundannax l-imġiba tal-ex chairperson tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg wara dak li kien irrappurtat il-ħadd mit-Times dwar ir-rabtiet mill-qrib li Buttigieg għandu mal-allegat kompliċi fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia Yorgen Fenech. Permezz ta' messaġġi fuq WhatsApp fl-2019, Buttigieg li issa hu kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu esprima rrieda li jagħmel negozju ma' Fenech. It-Times fil-fatt kixfet il-kontenut ta' dawn il-messaġġi iżda Buttigieg qed jibqa' jiġħad l-akkużi. Meta mistoqsi dwar jekk dan kollu hux aċċettabbli, Roberta Bela sqar li l-kap eżekuttiv tal-MTA qatt ma għamel negozju ma' Fenech. Is that conduct acceptable? Because he's still the CEO of the Malta Tourism Authority. Johan Buttigieg minn dak li ddikjara ma għamel ebda negozju ma' Yorgen Fenech. Interessanti l-fatt li l-istess Roberta Bela kien l-avukat tal-Awtorità tal-Ippjanar bejn l-2014 l-2019 meta Buttigieg kien chairperson. Iċ-chats ta' WhatsApp juru li Buttigieg iddiskuta b'mod miftuħ negozju ma' Yorgen Fenech fil-waqt li Johan Buttigieg laqgħu wkoll lil Fenech ma' Adrian Buttigieg.